Angibingelela ababukeli emakhaya. Imizolweni media lena edume kakhulu ke ngokwenza izinto zenzeke lapha. Niyabona ke izinto esiniphathela zona ziningi kakhulu, izinto esiniphathele zona ngokwehlukana. Namhlanje sithe asiphathe okuhlukile kunazo zonke. Njengamanje siphethe lana uProfessor ubaba uDlamini odume kakhulu ngesikole sabelaphi bendabuko. Ngiyazi ukuthi mengikhuluma ngesikole abaningi aba-understand ukuthi kambe abelaphi bendabuko nabo banesikole lapho befunda khona izinto ezithile. Siyazi ukuthi ke uma umuntu ngempela mengafundile ngokwesikole sabelaphi bendabuko ukuthi kunolwazi olubalifishane kakhulu. Yingakho sithe namhlanje asambele abelaphi bendabuko la esofika khona sikwazi ukubuza inoma yini efanele siyibuze, simele nina enihlele emakhaya njengamanje nalabo abelaphi bendabuko nalaba abasathwasa, siza ukuthi bona bayaqualify yini esikoleni sabelaphi bendabuko. Njengamanje udedela uProfessor Dlamini abengele ababukeli. Nkosi yami, ungabingelela ababukeli Nkosi. Ngibingelele kubabukeli balandeli beMizolweni Media Productions. Lo okhulumayo bathi nguSolwazi, abanye bathi nguChief, abanye bathi nguAdvocate. Kodwa ke akumele uzibize ngento ongaqualified kuyona ongeyona. Kodwa mina ngicotshiwe kulokho kule mkhakha le engikhuluma ngayo. uProfessor Dlamini lo belaphi bendabuko Institute based eThekwini, Durban. Kodwa kahle kahle phela sikhona eSouth Africa yonke, hayi ukuthi sisebenzela nje eThekwini kuphela. Sifana nawo wonke nje ama-institutions into asithi abelaphi bendabuko Institute. Uyakwazi ufunde usekhaya uzo-applya uthathe izifundo usekhaya. Esikhathini sanamhlanje itechnology ikhuphukile kakhulu phezulu, asisekho isidingo sokuthi uzodlala eklasini ngiyafunda. Kodwa labo abasenza kanjalo nabo kulungile ilungelo labo ukuthi isikhathi sanamhlanje sibhizi, babhizi abantu zokuthi umuntu angiyiko ofunda kuba ngaso isikhathi. Abelaphi bendabuko Institute of Traditional Practice yasungulwa ngo-1980. Abanye babengakazalwa ngiyathemba. Yarejista ngosemthethweni ngo-2002. Siyabonga kakhulu, kwamnandi ukuzwa indaba efana nalezo ukuthi njengamanje nathi siMizolweni Media asibancinyana sihleli noSolwazi omkhulu kakhulu nohlonishwe inyanga zonke. Cha, la Professor Dlamini iMizolweni Media ihamba yafika ihambela ezinye zezinyanga eindaweni ngeindawo engeke ngikwazi ukuyibalula njengamanje. Kodwa mayifika yafica izitifiketi zabelaphi bendabuko bonke bethi nje thina sazana noDlamini uSolwazi uyena osenzile sabile into esiyona nakuba sifica amakhemisi abo eclean ehlanzekile. Bathi cha, uDlamini osifundisile ukuthi sibile into esiyona njengesikole sabelaphi bendabuko, nokuthi bayayiqhenya ke ngezitifiketi lezi. Engingacabanga ukuthi ungachazela ababukeli ngoba siyasibona baneqhephezana abayivezayo abadlana ke cha awudabuli la nganginegunya lokuyenza lento. Sibafica abanye benama-note benza incwadi zadokotela, bethi konke lokhu kungenxa kaProfessor Dlamini. Ungathini ukuchazela umuntu ohlele ekhaya uyisangoma akanalo ulwazi lokuthi isikole yini? Nomunye athi mhlambe ngisaba ukuthi ngizobhala ngepeni makuthiwa kukhulunywa ngokuthi sesikoleni sabelaphi bendabuko siyofunda, asabe ukuthi mhlambe ngiyofunda lapha mhlambe ekukhulunywa isingisi yena akasazi isingisi. Mhlambe kubo ngacacisa kusukela manje ukuthi kulo-ke onaleyo nkinga ukuthi yena akafundile uyakwazi ukusizakala ngokwabelaphi bendabuko. Mizolweni Media siyabonga kakhulu ngoba nawe usibuza imibuzo oyibuzwa abalandeli benu abanye odokotela. Njengoba sengike ngachaza kafushane ukuthi le institute siyakwazi ukufunda usekhaya, kodwa ufunda uze ube i-graduate. Ajabule omunye ugogo athi yaza ngiyange esikoleni kanti ufundiswa ngemfundo yabadala. Uthola ukuthi ugogo naye usegraduate uthola iminyezane and uhloliwe sibambisene nomnyango waka-education nomnyango
wezempilo. Khona-ke angisho mhlambe-ke kule mnyango ngibala nje wezempilo mhlambe kukhona ukuthi singakaboni ngaso linye. Ngabe nami nje sengiyaqina sengingenelela emkhakheni wethu kodwa singakavumelani singabelaphi. Yabona nje ensukwini mesise-City Hall le ndaba othi ithwasa kumele ukhokhe imali ethile yonke le nto leyo. Nanokuthi wena-ke mphili wesintu uma uzohlaba hamba ubike kumasipala wangakini ukuthi uzohlaba imbuzi ezingaki. What if sokufika-ke umelaphi wendabuko umthandazo siyasho ukuthi hayi khona isalukazi singaphandle kwesana sokufunakala imbuzi zokuxolisa ezo-edwa manje sifunela imbuzi yaso lesasalukwazi. Wena usunikiwe imvumo yokuhlaba le mbuzi ezodwa. Sithi konke lokho akusikho kwethu singabaphili besintu. Uhulumeni wethu nomasipala bethu nale mthetho esithi ishawayo wamasipala abasazi ukuthi sikhona and singabantu siyathunukala kade siyozwakalisa ukuthunukala kwethu ngomhla 15 eCity Hall ukuthi nokuthi asithande sihlonipheni kumanje siyawenza amasikunothi eziguli zethu. Awukho umthetho othi umuntu agule 3 days asinde. Kufika umuntu ezogula inyanga yonke noma 3 months noma 6 months. Ikakhulukazi umuntu osoyiphambela ngomqondo akuyona into ozoyilapha manje. Njengoba kuyeminye imisebenzi yethu singabelaphi indabuko. Njengoba kuyeminye imisebenzi yethu nami omunye umsebenzi engiwenzayo akuyona into yamanje manje ubusela umuntu emqondweni wakhe uzohlala kube nobufakazi ukuthi uhlezi wena uyamelapha. Ingakho sithi-ke ama-sick note esiguli siyawenza sibe sathi kungaboni kahle daso linye no-Department of Labour kodwa sayilungisa yona. Sangabona kahle no-MCC ukubona inkampani engabakhokhelanga abasebenzi bethi bebeyabelaphi bendabuko. Sathi hayi ake ningene kwi-constitution yase-South Africa. Umuntu unelungelo lokuya nakunoma udokotela okubonakalayo ukuthi abantu bakubo bayakholela ukuthi uzosizakala laphaya. Kungenzeka ungayi wena ogulayo basebenza ngabantu ethile kodwa uyiswa abantu bakini awuboni nalapho bekise khona. Alikho-ke icala ukuthi abantu bakini bafike bangambuza lo dokotela ukuthi unazo incwadi zokwelapha. Kodokotela basentshonalanga sibabuza nini lokho sithi akulona icala lomuntu ogulayo lokho ukuthi ubuyelani kodwa siyagcizelela abelaphi bendabuko buyani ezesikoleni sabelaphi bendabuko siqinisekisane ukuthi sibambene sabelaphi bendabuko sihambisana sonke nje sihamba ngento esemthethweni ukuthi siyazenza incwadi emva kokufunda wabunyazwa incwadi ezikhipha izibuzana. La professor usakhuluma ngiyaxolisa ukuphula ulimo la mokhuluma ngokuthi ke nazenza incwadi zama-sick note. Mina ke lithi elami ke mangibuza ngibuzela lohlele ekhaya ukuthi ke mina nami ngiyathanda ukuthi ngibe nazo lezo incwadi. Ngabe fanele ngize esikoleni yini kube ukuthi sengiyitholile incwadi noma ikhona enye indlela ekwenzeka ngayo ukuze ngibe nezincwadi? Hayi ngizole ngimedia phela ethi la sikhuluma ngabelaphi bendabuko. Uma umelaphi bendabuko ngikhulumela yena okuyena olaphayo ukuthi ufanele enze njani azabe nezincwadi nomfaka esikoleni afunde bese nikwa leyo ncwadi yokwenza ama-sick note. Sesichazile okufunda wafuthi nakhona ukuthi siza si-authorize ukuthi wenze leziguli zakho ama-sick note. Kukhona lapho la khona ufundiswe khona lokufunda kwi-institute sikuchazile ukuthi sokulula kakhulu siyaqonda ukuthi sifundisa abantu la ngifuna ukuthola khona professor ungangiphazamise
kungabe ukuthi into wangifunda esikoleni sabelaphi bendabuko kungamahala yini noma mangabe ngifuna ukuba nalezo incwadi yonke into yamahala ngifuna ucaciseleke kuleyo ndawo ukuthi ngihlele ekhaya ngiyathanda ukuthi nami ngibe nama-note ngenze incwadi zingadokotela mahala yini ukuthi ngijoyine isikole kwamahala yini ngiyathwasa njengamanje ngikugobela ngiyathanda ukujoyina isikole sabelaphi bendabuko ngenzeka yini ukuthi isikole sabelaphi bendabuko sikhethile Lento-ke oyishoyo Mzweleni Media Production soke siyibuyele lapha ekutheni abantu abathwasayo bathwasele endaweni ehlukene abanye kukhona intwaso yabo eyimfihlo kakhulu abanye bathwasela emgedeni entabeni abanye bathwasela emanzini emalwandle ezibeni nemisukela aze ongena laphaya esizibeni ngaloku-ke laphaka nisukela nimlandela nifaka nembuzi nithi niyamcela niyakhuleka lapha ngoba abantu bakubo seniyabaphazamisa le nkosi emlandile ekhaya niyayiphazamisa izodinwa manje kodwa ngifuna ukuya kuleli phuzu lokuthi angeke aphume nesitifiketi sokuthi lapha endabuko manje yebo siyavuma nami ngiyavuma zola kakhulu ukuthi intwaso yabelaphi bendabuko yinhle ikhona lento kuthiwa i-rainbow nation inemibala ehlukahlukene kodwa lokhu kukimanzini emgedeni entabeni kwehlukile kona ngothi isuke singalazi igobela lakho umuntu okuthwasisayo uma usuphumileke alright uyayaleza lo ade suke eyontwasa ukuthi ngicela umuntu ozomhlangabeza uyafika ngezibonakaliso kodwa esigarantayo sesike sakubona nje iminyakeni eminingi awuphumi nesitifiketi emanzini yebo intwaso esemanzini noma yakuphi imfihlo sithi uma usuphumile woza phela esikoleni usuzoba negobela abantu bakini sebezoxhumana nalo abamkhethile ukuthi wena ozosifundisela lo mntwana waselapha abantu bahulumeni abantu abaphethwe ngemithetho-sisekelo ethile wasifundisa nje ukuthi akusetshenzwa ngey'culo zabantu imvelo ayicekelwa phansi isihlahla usixebulu usidraye size some kunezilwane ezivikelwe ungafanele usikele noma kanjani uzibulale noma kanjani so sesokufundisa nje lawo ma-basics lawo bese uthola-ke isitifiketi sakho sokuthi uke wa-athenda esikoleni sabelaphi bendabuko ufundiswa i-basic traditional healing bese emva kwaloko-ke lokhu-ke sikuthumelele izifundo zethu kule institute ukuze nawe uthole isitifiketi sokuthi sungumelaphi bendabuko wase-South Africa. babukeli nezwela la siphethe usolwazi ubaba uDlamini wabelaphi bendabuko isikole leso asesichaze kakhulu njengamanje usakhuluma-ke ukakhuluma lapha ngama-note ukuthi-ke abelaphi bendabuko sebeyakwazi ukuthi benze iy'ncwadi lezi zodokotela ukuthi molovile emsebenzini bakwazi ukuthi bakwenzele leyo ncwadi leyo kadokotela angisho ukuthi molove ungaguli ngikhuluma ngomuntu mina ogulayo olove emsebenzini ngoba egula bayakwazi nabo ukuthi usungaphephela kubona uyokwenza incwadi kadokotela bakuhlole banayo imishini yokuthi bakuhlole njengamanje sikhuluma ngabelaphi bendabuko asebekhuphulile izinga ne-BP iyacheckwa into ey'ningi ezenziwa emakliniki bayakwazi ukuthi bazenze noma-ke kungekho konke abakubalulayo ngoba abakwazi ukuthi baqambe amanga yilo nto-ke nje ngoba la kudume kakhulu ngokuthi uma ngabe uyakubelaphi bendabuko sekunabantu othola ukuthi baqamba amanga abanye bayibiza ngodokotela bengenazo isiqu zobudokotela njengomphathi wesikole sabelaphi bendabuko uthini ngalabo abayibiza ngabodokotela kodwa iziqu bengenazo Ke siqaleni lapha-ke balandeli beMzweleni Media Production ukuthi ungamfica udokotela ezibiza udokotela usemgwaqweni ko-Victoria Street, ko-Bheka Mkhize,
imithi yakho uyifake ebhodleleni lobu utshwala ngisho ukuthi ibhodlela linye kodwa wawuthenga lowo muthi kodwa wenza umehluko omkhulu sengibuye emafamasi buye enyangeni emakhaya nezisebenzela emafletini kodwa umehluko ngiwuthole kwinyanga yasemgwaqweni akulaphi isitifiketi kodwa esikhathini sanamhlanje siyancoma sikhuthaza ukuthi phela kubonakala ukuthi ungumelaphi wendabuko omunye uzothi ngizwe nikhuluma laphaya kwamanye ama-TV ukuthi ungudokotela sibanibani ngayo kwi-surgery yakhe kuyaqala zodongeni akhomshe isicucu esishoyo ukuthi ungumelaphi wendabuko hawu ngiphethe ne-medical card yami ngizokhokha nge-medical aid hawu kanti akushuthi laba bama-media basidukisa kahle angisho ukuthi musani kuya kubantu aba-unprofessional kodwa sithi nabelaphi bendabuko aba-unprofessional abazame kusondelana nathi sibeze babe-professional asinawo umona amandla yanikwa noma ngabe usebenza ngaluphi uhlobo siyabonga kakhulu uyaphinda futhi uyagcizelela laphana uprofessor uDlamini ukuthi no kungenzeka ukuthi umthole esemgaqweni efakile umuthi wakhe ebhodleleni leli lalifaka utshwala engeke nami ngudalule njengoba eshilo naye ethi ngeke kwazi ukudalula kodwa uthola ukuthi umehluko ubonile ngamanye amazwi akaphikisani nokulapha kwabelaphi bendabuko angakafiki ulwazi lokuthi luyakhulisa ulwazi ngeke ngabuza lapha ngangayithola impendulo ukuthi ke yebo ngiyathanda kodwa into engiyisabayo ukuthi ngizoqala phansi ngiphathe ipeni ngifunda uayi kube ngizange ngifunde kodwa ngokwamakhambi ngafundiswa obabamkhulu ngamaphupho kodwa esikoleni angazi ngisho sike sakusikaza lokho sathi ukwendlala kancane ukuthi la kufunda nabantu abadala ikakhulukazi futhi noma ungemdala yenzeka idlozi lifuna ukusebenza ngawe likulele kuwena usemncane kade la nqanelelwa lokho lathi liyangena kogogo bakho lomkhulu bakho ayi balichisela le balinde isizukulwane esilandelayo balichizelele wena uzothi usesikoleni sesizukulwane mhlawumbe sesithathu bese lithi uyabona la hayi asadlulile lapha bese bangena ngesidlozana enganeni esencane sike sakuphakamisa lokho ensukwini sibonisana-ke nomnyango ka-health ukuthi akukwazi ukuthi sithi thina sizonqaba le ngane uma ithathwe idlozi layo yayimanzini i-under 18 years njengoba umnyango wezempilo uthi akabe above 18 years umuntu othwasayo uma ehambe eneminyaka engaphansi kwe-18 sodoza-ke health nawe government ushayele mthetho hamba-ke yomlanda ithatheke le responsibility thina nje umuntu below 18 years asingazithinti ngayo ngenelela-ke government ihamba umlanda wena mthwasisa wena-ke ngoba kusho ukuthi usenze into ephula umthetho ngowe-constitution yala eSouth Africa sakuhlikiza lokho uma ethi ugovernment wethu awuthwasi uneminyaka engaphansi kwale kanti intwaso ekabani ukuyazifikela yini kumuntu ngoba okwamakhehla akhe okokhokho bakhe lento ayikhethi iminyaka yabantu ukuthi usungakanani ngaphandle kwebala sinazo futhi abelaphi bendabuko bezinye inhlanga belinye ibala yabona nje kwesinye sezikole ingane ingazuthi iyayibadluleka ngoba ingenwe imoya yabaphansi ifike esikoleni kube ingazi ukuthi ayisazizwa kahle yaze yagcina izikhungulile yongane yazikhunga ngoba izizwe ngemukelekile sakhuluma lokho sakulwela lokho ukuthi akuyona into engena kumuntu ngoku-aplayele eyithanda kodwa ingena ngesidlozane yena yemukilani abantwana bethongo emsebenzini nasezikoleni ngokunjalo
hayi umuntu sengaze azibulale. Uthi uprofessor Samukele kunjengoba kunjalo cha siyasizwela ngiyaxolisa kakhulu professor simzweleni Media ukuthi ngiyafuna kakhulu silandele ngokwetifiketi lapha sike sabona ukuthi unesitifiketi lapha sokwelapha sabela bendabuko i-national certificate mhlawumbe lesa certificate sitholwa abanjani sizothi kuhlehlela emuva nyancane ukuthi phela lana oqale u-attende ama-training workshops umzweleni Media sisuka kude naye kukhona lapho ezokhombisa khona ngama-training workshop abelaphi bendabuko awuvele ube ne-national certificate ungekho ubufakazi ukuthi usuke waqeqeshwa sona isitifiketi sokuqala lesiya national certificate kodwa umelaphi bendabuko asi-expire ngeke uzokuthiwa isitifiketi sakho sa-matric si-expayile sifuna uvuselela sihambisana-ke ne-care card uye emanzini uyobhava abantu uye entabeni uyaphi amaphoyisa sithi ama-law enforcement agencies uyakuproducer ikhadi lakho linesithombe sakho futhi ukuthi anibolekani ngekhadi laphaya-ke lesithi sifo sabelaphi bendabuko ngaphandle kwezwe internationally ikakhulukazi sinazo iy'member futhi ezikakhulu nolimi lwethu lana kumele kucace ukuthi abantu esibabhekile abazokumisa mhlawumbe sowabantu abakhuluma lo ulimi olukhulumayo sibuye lapho ibhuku elifundisiwe lapha kwesintu isiZulu and English saku-understanda konke lokho noma-ke ibhuku lethu lifundisa ngesintu isiZulu ne-English botanic names scientific names kodwa uma usuya kuma-herbal market uyothenga lapha ko-Warwick Siphingo nakuphi konongoma uzofika wena ukhulume isiZulu ukuthi ngifuna iqwaningi suyazi-ke wena bebethi asilazi iqwaningi uzolibiza ngolunye-ke ulimi sibuye laphaya abafuna ukugqoka imyezane graduation sijabule ugogo omkhulu ethi ngangingazi ukuthi ngizomthwala imyezane lokho kwenzeka-ke emva kweminyaka emibili ukugraduate sithi graduation-ke leyo bese uzothi laba abathwasisayo bahlale namathwasa omunye uzothi mina bengisebenzela u-health noma umasipala noma ngisebenza emnyango othile bafuna ukwazi ukuthi ngikuphi kwenziwani lapho ngikhona unalo inigunya lo omthwasisayo ongelaphayo ukuthi ahlale nami kumele leyo ncwadi iveze hayi kuzoba nathi la ekhaya isikhathi esingaka umsebenzi wenu sifike sokuhweba ngemarijwana yini cannabis insalo asifuni ukukhuluma ngayo leso certificate kodwa thina singabelaphi bendabuko siyasebenza nge-cannabis marijuana imithi nedakamizwa phakathi ikakhulukazi kulapheni o-asthma o-BP yonke lonto leyo uma bekuthola wena uyithwele ngamasaka lento producer phela umelaphi bendabuko uyolapha ngayo lento uyophilisa isizwe kanti-ke lapha-ke imithi yakho usuyenzile yonke sokumele uyisuplaye emafamasi ungubani wena ozocela idili efamasi ukusuplaya ifamasi ke kufa umuntu edle umuthi wakho ifamasi siyithathile imithi yakho yabuya umuntu uthi mina ngiwuthengile kule Alpha Pharmacy umuthi wangiphatha kabi noma wahlukumeza umuntu wakithi kanti umuntu wakithi besevele ezozishonela uyaproducer isitifiketi sokuthi wena ufundile good manufacturing practice GMP certificate ukuthi wena hloliwe wafundiswa kahle ukuthi umuthi uphekwe isikhathi esikanani khona imithi engaphekwa evuthiswa ngelanga umuthi okumele ukuthi upheke noma 2 hours khona imithi nje owazi ukuthi hayi njalo nokibesila nje climbing level ngibesila yabona le ntandela le phumayo ibheke phezulu yethu ngoba
okubhekisile naleyo ntandela leyo wazoyifaka imishini yakhe ezokuphuzwa abantu. Hhayi, kwala kancane umuntu ashona ngoba awufundisekile ngokumanufacture ukukhiqiza umuthi. Kanti uqaphela nokuphela imithi yakho mingenawo ama-barcode kuyasikenwa manje. Imithi kancane singene yangaka. Unceke mina-ke njalo, imina unceke njalo, asufani. Kancane kuyisingene yangaka. Huy, sokusele ngaka esitokweni. Ama-barcode kuyasikena isikhathi sanamhlanje. Sigcizelele ukuthi amasipiloti asiwenzeli abantu abadakiwe ngomsombuluko kuya kulesithathu. Sizela abantu abagulayo. Akufiki nje umuntu azothi ngizothenga incwadi yeSignosi. Cha. Uyokuhlala-ke nonyaka 6 months 3 months ngoba ukugula kwabantu Fani. ngeke thina sithi kula 3 days. I never ever lapho. Hayi, ake ngithi ngokwesifethi mina ngiqedile chaza hlambele abalandeli ababukeli bangangibuza. Ayi bafethu nezwela, ngiyajabula kakhulu ukuthi nikanye nathi. Ngiyabonga kuwena ohleli kanye nathi nolalele uhlelo lwethu Imizwelweni Media. Kakhulukazi nje sibonga kakhulu ukuthi sihlonishwe umuntu owumphathi wabelaphi bendabuko ngokwesikole. Uchazileke bakithi njengamanje uchaza izitifiketi eziwu9 abelaphi bendabuko kubalekile ukuthi babe nazo empilweni. Into ebaluleke kakhulu ke nangumbukeli uyafisa ukwazi ukuthi uProfessor Dlamini angambuka kuphi noma angamlandela kuphi ngokwama social media. Ikuphi la angakwazi ukuthi athi mefika khona afice imininingwane yakhe, noma ke utholakala kanjani mangifuna lezi certificate noma ngifuna ukuthi ngijoyine isikole sabelaphi bendabuko. Kuhle lokho kuzazise ekugcineni ukuthi utholakala kanjani. Uthi abelaphi bendabuko, abelaphi ama-small letter wonke lapho, bendabuko ama-small letter. Uthe nje abelaphi bendabuko, inamba 0799 194 994. Ingena konke-ke ama-social media-ke abelaphi bendabuko. 079 919 4994. Lalela, uyamthola WhatsApp, uyamthola. Into ebaluleke kakhulu ukuthi ikuphi wena okudingayo. Isiphi certificate umelaphi bendabuko, uyithwasa, uyisiphi certificate. Uzothi omunye ke lapha na professor, angaze ngibe isangoma, angaze ngize ngithwase, kodwa ngiyakuthanda ukuba inyanga. Hayi lokho-ke kuwumkhakha nje ongelula ngoba uzodinga isikhathi sakho sokuthi ufike phela ekhaya. Ulazi ekhaya lapho uqhutshelwe khona umoya wabantu bakini. Uzothanda nje ukuthi ube umelaphi bendabuko. Kukhona amakhehla aye abelaphi bendabuko sebekukhonzela isikhwama sekumele uthathe isikhwama. Iya phela kumuntu, hayi kubelaphi bendabuko phela. Thina sikukhulisa nje ngendlela usuthi hayi sengibuya kwinyanga ungema ngenza 1 2 and 3 sahlaba imbuzi yempunga. Ngiyakuzwa lokho professor, ngiyakuzwa lokho. Into khona engifuna khona si understandane khona uzothi omunye ngiyathanda ukwelapha kodwa angifuni ukuyothwasa, angifuni ukuyakubani, kodwa ngoba kukhona isikole esithi sona sifundisa ngokwelapha. Mina ngilaphi kodwa ngoba kukhona isikole, masikhuluma isikole sikhuluma la esithola khona ulwazi. Uthini ngalo muntu lo ongenalo ulwazi lomuntu kodwa othi ngesikoleni esizongifundisa. Niyakwazi ukufundisa umuntu ongazi lutho ngomuthi. Sibuyela lapha leso sike sadlula khona kuma training workshop. Ukuthi niyamqeqesha lo muntu. Siyamqeqesha lo muntu. Na into ebengifuna ukuyazi, lalela la usungabe inyanga ngosuku ulayele lapha ekhaya. Lalela hamba ubinyanga wena thatha ikhwama ubuze osilapha nasi isikole sabelaphi bendabuko. Hayi lento uyibize ngodokotela ungazange ubudokotela, uyibize ngoprofessor ungazange unikwe iziqu zoprofessor. Nasi isikole esizokunika iziqu zokuba uprofessor. Ngenzeka kulezi certificate za expire noma expire. Siphinde futhi sibuyele lapho silinganise ngokuthi isitifiketi sa-matric ngeke ukuthi hayi sesiphelelwe isikhathi si-expire. Wangisho usilahlile bayakwazi ukuthi bakubhekele bakuvuseleleke basithole ukuthi
ukuthi sesiyikhophi yakulahlekela sebesibuyise azi-expired zethu. Phela nje wento oyenzayo suke sikucheck-a thi usekhona usaphila yini kwi-database yethu siqiniseke ikhadi lakho i-career card lakho uyivuselela emva kweminyaka emithathu ikhadi leli hayi certificate uvuselela ne-200 rand emva kweminyaka emithathu so sikucheck-a ukuthi nama-phone numbers akho usaphila yini yonke lonto. Siyabonga kakhulu kubaba uProfessor uDlamini siye salandela ke kude kakhulu einkundleni zakhe zokuxhumana sibonile umsebenzi wakhe sibonile igalelo sibonile inyanga eningi esinazo kumzolweni media ezithi nona athi safunda sagrade kwisikole sabelaphi bendabuko zikhona ziningi ngeke ngibale ngawani kodwa lithe lami ungakhohlwa 079 919 4994 uzofica yena uProfessor uqobo lwakhe ukhulume naye akuphendule lo mbuzo ofisa ukuzwa njengamanje seligoqa uhlelo sithi nje dango subscribe siyafollowa senza konke into nifollow umzolweni media na subscribe umzolweni media niyakhomenta umzolweni media uma ninembuzo ngiyacela nibuze kuma comment njengamanje mina ngizokwenza ngayo yonke indlela ukuthi iyaphenduleka ngiyamlanda uProfessor Dlamini uphendula yonke imibuzo kuma comment. Bafethu sanithanda nihlele emakhaya nisilandele njalo nje kancane kukhona lesiyakhona kodwa ngenxa yenu ukuthi umuntu ngabantu ngaphandle kwenu asilutho ukubuka kwenu loluhlelo siyakujabulela kakhulu kuyintokozo enkulu kakhulu ngoba siyazi ukuthi anicinile ngokubuka nizoqhubeka ubaba uDlamini kuningi akwenza uProfessor Dlamini uDlamini uyelapha ziningi izifo ayelaphayo yena uqobo lwakhe uphethe amakhambi engengodalule manje kodwa ngokulandela amasibuya sizokhuluma ngamakhambi awasebenzisayo. Siyabonga danko Ungazuthi ila sibone yasekhaya. Sibongile ngenza kwethu.